جارکه آزادی روجاوای کردستان دمباش تماشاوان هجای ریاضی وربم جهاد بیازید بو پیشکشکرنا گشتا نوچیان یا ایرو سبارت به نوچیان روجاوای کردستان سوریه به تواهی دست پیکه دا به بشنالی گرنگترین سرنوچیان. پشتی کنترل کرنا داعش چند گوندن کردان لروج آوای باجار کوبانه دست بکشتن و اعدام کرنا کردان لوان گوندان گریه. دسته گشتی یا هف پیمان اجتماعی صبا دجوا و هر دو دسته سروکاتی و سیاسی و بین هلبجارتن. ریخستنا بانگا جنیفه و لگل برپرسن یا پگیل رجاوای کردستان بجوا و مجارا لشکر کرنا زاروکان دناورزن یا پگی دا گنگش بکن. پشتی دانینا نقشه دولت خواه داعش پاسپورتن تایبت بخلافت خواه چید که. رژیم اسد دورا پیش سازی لحلب به تواهی دخاجر کنترل خواده. هاد راگهاندن کو پشتی دستدانینا چکدارن دولت اسلامی سرچند گوندوارن باجار کوبانه جالی روج آواوا دست بکشتن و اعدام کرنا خلکن وان گونداد دکه. لگور آگاهین هاتنه به دست خستن گو چکدارن دولت اسلامی لگوندن زور مغار از زیاره البیادا لروجاوای باجار کوبانه کو پشتی شرو پفچونه که تند دستدانین سر خلک وان گوندان بزورا چکی وان والا دکن. خلک وان گوندان کو پرانی وان بسدما کریارن داعش مشخ دبن با علی کوبانه و ترکی و جچالکوانن باجار کوبانه را اشکره کرنه کو چکدارن داعش مال و ملکی وان تالان کرنه و دست به اعدام کرنه خلک گوند ی نخواستنه درکوین کرنه. پشتی سی روزان جتوب باران کرنه چکدارن داعش به توپ و هاونا لسر وان گوندان هزین یا پگید داخویانی اکی دا وکشانتنا خواه جوان گوندان راگهاند به بهانه پاراستنا خلکین و دوره. کومالا پارێزەرên کوبانê derbarê pêşhatiyên herî dawiyê yên herêma Kobanê li Rojavayê Kurdistanê da di daxuyaniyekî derbarê vê yekê de bilav kir. Di daxuyaniya wan de hatiye ku di encama êrişên Daişê de li ser gundewarên Rojavayê Kobanê di nav rêzên hêzên YPG û sivîlan de qurbanî hene û xelkên wê deverê gundên xwe bi cih hiştine û hin ji wan penaberê Tirkî jî bûne. Di daxuyaniya xwe de Komala parêzerên Kobanê êrişên Daişê û terora li dijî sivîlên Kurd talankirina mal û milkên wan şermezar kirin. Komalê bang li aliyên opozisyona Sûriyê bi taybetî hevpeymana niştîmanî kir da ku êrişên Daişê li ser herêma Kobanê şermezar bikin. Komalê her wiha bang li YPG kir ku divê rewşa metirsîda da bigihînin û li ser hemû hêzên siyasî û civaka sivîl li herêmê vekirîbe. Komala parêzerên Kobanê her wiha daxwaz ji YPG kir ku dest ji mejiyê tekrawî berde û hemû aliyên Kurd di biryara şer û aştiyê de û parastina herêmê de bejdar bike. Li aliyekî din her derbarê vê yekê de serokê Encumena Niştimaniya Kurdî li bajarê Kobanê Mislim Mihemed êrişên Daişê yên hovane li ser gundewarên Kobanê bi herîşek dijî habûna Kurdan wasif kir ku armanca wan tûnekirina Kurdan li wê deverê. Mislim bang li xelkê deverê kir ku bi erkî xwe rabin beramber ew karên nemirovanê ji alî rêxistina teroristî Daeş tê kirin. Her wiha Mislim daxwaz ji Encumena Gel ya Rojavayê Kurdistanê kir ku careke din vegerandinê li siyaseta xwe bike. Ba armanca yekîtiya rêza Kurdî beramber metirsiya niha li ser deverên Kurdî tê kirin. Damejeyekî de ku ew hevpeymanên berî di navbera wan Encumena Gel ya Rojavayê Kurdistanê de werin ektîv kirin.
بله تماشاوان هجا منها بشن باجدار کوبانه جارا کدین بزنن پیشهاتین داوی لوی دوره چنه بریا سروکی انجمن کردی باجدار کوبانه مسلم محمد مرابه کاک مسلم دمات باشه چه زانیارین بهتر اگر ام بجن پیشهاتین بهتر لدوره کوبانه چید بنها بله دماوشی باش به گمان کوبانی جبیتری 6 مهم دا دور پیچ کریه و همه به دماداوی داشتش برای سروجان از کومنهانت ناس کرن به ناوی داعشه ایرش کرن لسر رج آوای کوبانیه و خلق می کوبانیه گرتن و کشتن دیدا چکرن و خلق هنک پنابر بو او شرا کاک مسلم او شرا لکی داره دست بکر او شرا لچی دوره دست بکر جچو گندان دست بکر او شرا تبحثت که دست بکر کومن داعشه هاتن کتن گند زور مغاره لسر چند سراته بله جور دا دست بکرن زور مغار و گند دن بیادیه و گند دن زیارته اب حرف گند ایرش کرن و کتن بحرف گندانا كاك مسلم يعني براستي حمي كاس مرق دكان هو تشتغل الكوباني تشهد به يعني براستي انها هجر ام لسر ورن لسر ريخصنا داعشي براستي بري خدايا كوباني والودر الشهر دكا بتايبات نهاله جندوارين كوباني تشتغل وصحايا كوم داعش يرشدكيا كمان راستي خدايا كوبانيا گنده گوتیشی و تشکیل بالتلف زارم كاك مسلم هي التلفون دنابره منو تقدر قالك نباشه نزانم هجر پیوندی باش ببد جه خواب بگهره باشتر ببا کاک مسلم يعني درباره ويا كده تبحثا زور مغار كي خلكي دبري بري خدانا كي دري كاك مسلم خلك زور مغار دربات في عادية تركيا بونا جبرتو افغان دار تركيا يا اب دربات في تركيا بون بله امارن كاك مسلم امارن لسر درباره ويا كده وكيام دبيني هريشا كوفانا لسر دبرين كردي تگرن يعني ون هردو انجمن كردين لو دري چتكن و چه كرياش بو ويا كي بله رونشکاندن ابو تفر رونشکاندن اند ما بین مو انجمانا گل یا روج آوای کردستان داخله لدوی آلی داد دوی بونایجی از بانگ دکم انجمانا گل یا روج آوای کردستان و اوجی لیوگر چه بکه و در سطح بده انجمانا اجتماعی کردی اوجی خلق خواه خورده خواهنه ملت خواه شارع خواه اجبركو بگمان افشي بلكي قصورة روشن واني آلوزي داجي ام شخوا آلوزي خوا خلافات خوا ام دابين آليكي و ام بكر داجي دفاعي هرم خوا و قلد خوا كن لمخابن انجوانا كل در سطح ناده الا ام برنگ وانا کارو خباته بکن كاك مسلم يعني كاك مسلم اگر امر لسر فيك يعني ونابينا ون دمون دادكن ونيغود بيجن اگر ام بيجن الهيف هاف بيمانا فاگرن حتى تشغوسا شد به ونابينا ايريشا غاتيا لسر كردا ون حم بنياك درباره فيك ده بله بگمان ام دکانه بندیسانی ام دستی خوا دستی هفدکن دست به دست و مل به مل ام دکانه بنه باجار خواه گنده خواه بپارزنه ما بانگی خواه کره خلکی خواه جی چل گندان چل باجیر ما گوثیه و کسک جی گنده خواه برادر نکبه و ام هر کس چی دکانه بن پشت گیریا گنده خواه و باجار خواه بکن و داین و استاندد ما بین ما و انجمانا گل داشیه کاکو ام کانه بن هفترا بگهن بریارنه او بریارنا براستنی هردشیت راستنی دیده هده یعنی مشارکت حقیقی در ما بین ما حردیان دا هده
كاك مستم لدفرة كوباني نها كي تشك دار لوي دفرة بتابد آلين كردي كي برافاني دكه خلق كوباني خوا دست هاوش نچنگ و برا مرویه که چه حال ویدری هیا؟ بگمان یکو چک خواهنه ام گشتی دزانن یعنی انجمانا گل یا روج آوای کردستان لشکر وانا هنه ازایش وانا هنه شخوا ایم انجمانا کردی قدخه ام لشکر چه بکن ام در روشا لشکری داشت خواه بشغلنجی لی ام جی وک انجمانا اجتماعی ام انجمانا که سیاسی نجی لی بایا جی نابد بردست و ام جی پشت گریا گند و باجار خواه بکن شخواه ام هر کس ام بانگ خواهی دکن ده ملتی خواه ده خلکی خواه هر کسک و گانه به پشتگیری گند خواب که باجار خواب که شبر کو اب گند و باجارانا نه انجمانا گله و یا نه انجمانا اجتماعی کردیه ام گند و باجارانا یه ملتی کرده بشکش کردستانه بله کاک مستم یعنی دوان شرادا ام بجن هگر دور پیشگرین هیا بتایبت لگوندوارین کوبانی دوی روشا آلوز دا ده هندری کوبانی روش شوایا بتایبتی نهاد دمها رمضان دا جو که ام زانن يعني جالي آوه الکتریک چوایا هندری باجر خدا دراستنی بند گوتنا خدا جدسته که در جگو کوبانی دور پیشگیریه جبیتری 6 ماهان دا کوبانی دور پیشگیریه آب لسر خطه الکتریک کهربا لسر خطه ناحیه آوه داشت خواه بیر کولانه و روی که یان دده هر مالک آوه دکره به 400 کهاتی سوریه خلق آوه دکره اما آلی کهربا راجی خلق میتوران یعنی محرکات کهربا الکتریکه هر کسک بید خینه به روش آقا دبوره یعنی روش نورمال در باز دبه اول آلی دنجی امدزانن یعنی و دور پیش کرنه سریمه یعنی کامباخی جی تیدا هیا بله گلک سپاس بو سروکی انجمن اجتماعی کردی لباجار کوبانه مثل محمد اتمره بو گلک سپاس بو زانیاری انت گلک سپاس لالیه که دن هات راگهاندن کوی سبا دسته گشتی یا هفت پیمانان اجتماعی اپوزیسیون سوری لباجار استانبول ترکیه جوینه کی دبردانبو سیر و جان لدار بخه سروک بره یا هفت پیمانان اجتماعی اپوزیسیون سوری و اندام اینها یا هفت پیمان عبدالباسط سیدا لسر مال پر خوایا فیسبوک یا فرمی راگهاند کو بریار سبا جوینه دسته گشتی یا هفت پیمان لاستانبول دست بکه سیدا دیار کر کوی اف جوین لسر داخوازا اندامن هف پیمانی هاتیه لدار خستن جبو گفتگو کرنا چند خال سرکه وکه هل بجارتنا اندامن دسته سر کرد و دسته سیاسی و گنگشه کرنا پیورا نافخو هر وها ریکتستنا پیوندین دنافبره هف پیمانا و حکومت آدم کی دا دوار دا لداوی دا سیدا هیوین خواه لسر سرکفتنا وی جوینی دا اخبا کرن دا کوره لهمبر برجودین کسایتی و ناکوکی دا هندر اپوزیسیون دا بداوی وره بله تماشوان جهر لسر و مجاره انها محمد خیربنگو اندام دسته سیاسی دولت ترکیه تفلی مبه درباره وی جوینی دا مزدانیانی بهتر درباره وی جوینی دا بزانن کاک محمد دمات باش د دسپیک دا تکارج مربج جوینه و صبا و لسر چه به و چه دانستاندن تدا بکرن بله دم باش خلابوريش وتفارج مفشواني ورد جبات عماس نيرو دسبيك جوینه رافيك شيء كريم يبتدي تجربين عمده أو نظام داخلي أو خلافي من كلمة كيماني تتهون هناك عارفين تشيوية وعملنا تجيبك أو عملت نار الوقت كريم كنا إنه بك كريم كنا جوات الجم كسر دم أو هالبجارتنا سلوكاتية وأمين عام سياسي او لجنوان او جرينجه بله
يعني بروجا سروجا تريش بكي هناك تشتيل تشيا مهنا وكروشا عندر وقفتقوية سروشا عندر وروشا لشكري وكيشنا مكيجان قناغي تبوي تشيبن تشتكي تشكرين هي روشا تسلاكارية حكومة أحمد طامي أو شيء هناك ناكوكي شيء بقوم بكده مكي وقتيس أو بريارك استندق وجبوك او انجمنا لشكري حل كربو بريار كسندبو او شيء ائتلافي ميغا جرام كنت ابغى نروايه ونكاري كوبي بريار دخينه اد اشتراوي تبوي كل سرشي ذاك الدوريان بداويد تركيز لسر كاوي كي بده سروكي الحفظ المالية وأمين عام ودستة سياسي أو بتفكيرين مسرت كفتقوبة. كاك محمد تبع هالبجاتنا سروكي جديجي ائتلافي يعني لجور بيورا نافخويا ائتلافي الجربة وجارة كدي بكاري خوا كانديد بك الدرباري فيها كده يعني أو براكرنيا كي دي ورا. لا أو بريد أحمد الجربة بكري جراغودي إنه هو يعني لما خد فيش. أنا هنا كلك كارد جبوري كفتلك كنت وافقت ناف بان إيجنت دري هكين مانية دشيلة تخاطن بكين برنجي توافقي يعني رئيس والسروكي وأماني عامي برنجي توافقي درخين الهبكن بتر كتلا ديمقراطية ومشوار في كتن مشوار بنات في كتلا صبا وكتلا جربة أمانة تومشتن هالتيتن ناوان تشيد بن ووك أنجمنا الاجتماعي كنت ماشي رولك خاص عن بريزنت في واريد ما خاص إنه برنجي كي توافقي هكذا تشيد بن نبى برنجي كي الصراع جناب آلياتي برنجي كي توافقي كم قارب إنه وك هذي إندري هالتيماني كفت قارب اللي هذا كل سرچن كسا أو يعني كاك محمد الناف هاتنا ديار كرن كوي سركشي ائتلاف بگن تشتك واسا هاتي خوا كرن ودرباري ام هگرن بيجن علي كرديجي علي كردي بيشگيريا كي بكي تبع صدو كتلاجي كر درباري ويا كده كاك محمد ناف تر ناف هاتنا خويا كرن لي انا بيتر نافي كتي دانو ستل سرشي موافق نرديه وهذه بحرة أو شيء حتى شيء هذا ديمقراطياني. بلى. أول شيء سروقات يعني كنت أقول سروان شيء لازم بيجي اتفاق كل سروانا. إما وقت كرد وقت بديتان وقت أنجمنا الاجتماعي كردي جكري سروق ووقت الإجماع بينهم ودستة سياسي. ليه ويا مبوار تمس عندنا مبوار اللي صار هن كان خاله شيء ده أم تخاطن أن الكيركا كيدن أو كسيكو بشيء أو بروجي كوي ميزيكي كيشا كردي قديان بكردي في ميزيكي مثل بترك تفهمش قديان ربطي على كارت يك شيء أول سيخاك وهاتي أم ذكرن زنا مو هالقيمانية وجيب خالة تجيب أو يك هري كريم أدوا اشتريا ما تسلا كريات اللي الحكومة تام توجه القرآن هنا أنا تبي حكومتنا إيرو دا أحمد حميد براسي كل كمان تهني كل فأعمل مشانات هيك هاتي كريم يعني دربارة فيها كده كاك محمد وبحث حتى فيها كيكر أم فاكرن جفينة تشتري جفينة بيجنج شكرن يعني الدوزا كردي ناي زمان ناي لسر ماسي جارة كدين أجرن بيجن جالي آلي كاريان تشتق وسا هيا أو لسر ماسي بيجنج شكرن جبوا ما في كردي براسي أو يجوي دوكيمنت عندنا مواد خاطر خالي جيبك تشتكي من كنا كوكن تشتكي شاد درباري دوزا كردي بله گلک سپاس ابو محمد خیربنگو اندام دسته سیاسی یا کوالسیون تبمربول ولایت ترکیه گلک سپاس رخصتنا بانگا جنیف ایروی لگل برپرسین یپگی لرجاوای کردستان بجوه و مجارا لشکرکرنا زاروکان دناو ریزین یپگی دا گنگ شبکه لگور زانیارین آرکه بریار ایرو هر دو آلی لباجاروک رمیلان لحف بجوون و وی مجاری گنگ شبکن
هر وها تی چاورێکردن گۆ ڕێککەفتنێک di navbera her du aliyan da derbarê qedexekirina leşkerkirina ciwanên temenê wan jêr 18 salan imza bikin. Rêxistina Banga Cinêfê rêxistineke nehikûmiye duwarê şer û yasayên şer da û çawaniya bikarîna çekan û leşkerkirina çekdaran da pispor e. Banga Cinêfê kempînek ji bo rêzgirtina yasa û pêwerên navdewletî ji bal hemû aliyên Sûrî ve daye destpêkirin û niha şandeke wê divê derbarê de li Rojavayê Kurdistanê ye divan deman da jî çend rêxistinên navdewletî derbarê leşkerkirina zarokan ji aliyê hêzên YPG ve raportek bilav kirbûn û hinek berpirsyarên YPG jî ragihandibûn ku ew ê rêzê li yasayan divê derbarê da bigirin. Piştî kontrolkirina rêxistina Daişê devera sînorî ya di navbera Sûriye û Iraqê bi taybet ji aliyê Rojhilatê Başûr ve û kontrolkirina xwe berfireh kiriye ta gihişte çend navçeyên Iraqê û piştî kontrolkirina wan bajaran nexşeya dewleta xwe bilav kir û Ebu Bekir el-Bexdadî jî weke xelîfeya İslamî hilbijartin. Em ê divê raportê de bizanin ku ev nexşeya Daişê çend welatan li xwe digire. دولت اسلامی لعراق و شامه کو بناوی داعش ناو خلق و میدیای ده تناسکرن روژا 15 جوتمه 2016 ل پاریزگاه انبار یا عراق دبن ناو دولت اسلامی لعراق و شامه ده هات آواکرن و او پاریزگاه وک پایتخت جوخاره داناسکرن. پشتی کو شورش سوریه ده سال 2011 ده دست بکر و شورش جو قناغ آشتی در باسی قناغ شر بو. گروپن رادیکال بناوی جهاد در باسی سوریه بون و یک جوان گروپان رخصتنا داعش بون. د نیسان 2013 ده داعش با اوایه که بهز لسر قاده شر لسوریه درکت. کاری د چارچوبه چند مهانده دست دینه لسر چند نافچین سوریه مینا پارزگاه رقای. پشتی کوچکدارن رخصتنا داعش باجارن لعراق به دست خستن پلان خویا 5 سالی دریا بلاف کرنا نقشه خو یا کو دبیجه او نقشه دولت اسلامیه یا کو دخوازه آوا بکه بلاف کر. امیر داعش ابو محمد العدنانی لسر مالپر خویا تویتری برنامه رخصتنا داعش یا 5 سالی دریا تومارک دنگ وشاند. د تومار دنگ العدنانی ده نقشه دولت اسلامیه 5 سالی لسر حمو جهانه جو اروپای حتی آسیا و انادول ده برخوا. لگور نقشه دسپیکاوی لآسیای و تیده ولایه عراق و شام و حجاز و خراسان و یمن و انادول و کردستان جی تفلی نقشه کریه. و لأوروبای ولایت اندلس و اروپا یاکو دولتین بلقان و در دوراوی و دو دولتین روشلات اروپای جی تفلی خکریه. و لأفریقا ولایه حبشه و الکنانه و مغرب جی دناف سینور ده سلطنتیه خلافت اسلامی ده جهد گره. وکاتی دیتن ده نقشه داعش ده کردستان جی به هر سی پارچیان باکور و روشلات و روش آوا وک دولت کسر بخوا دناوا ده سلطنتیه ویده. وقاوة دسبيك جا أفاكرنا دولة أخوة داعش سينور نافبرا عراق السوري ده زفت كر وبفي أواي سينور نافبرا هردو دولتان ده هات راكرن هروها باسبورتا دولة إسلامي لميسلي برنگك فرمي راقهان نقشة يكو داعش بلاف كريا جسيز ده ولايان بيكتي ولغور داعش اوين اندلس وگرينن داكو خلافة إسلامي ديسا وارس راست كرن داعش دبيجي كو پشتي اووان نافچيان بدست بخن اوين ابو بكر البغدادي هلبجيرن تابب خليفة لسر مسلمانان لغور هن راپورتان ابو بكر البغدادي جهوز سامرايا يكود كفيدا ورا ديالا لرجلات عراقي ولزانينغها اسلامي لعراقي خوندية ابو بكر البغدادي دا مزرنر رخصتنا الجهاد والتوحيد يكود تناسكرن وكشاخ رخصتنا القاعدة لعراقي ولسر دسته ابو مصعب الزرقاوي هاتيا پروردكرن چند روزه ناواکرنا دولت کردی و سرخابونا باشور کردستان هم روز آوا کردیه ده و هم جی لجیهان جنیزیک و بال دکشین سروه تیگنگ شکرن. سروک هرما کردستان مسعود بارزانی برینها دجیوینا خواد لگل پارلمانتوی کردستان تکسکر که اوج بو سرخابون دست بر ریفراندوم بکن و پرسا دولت ببن بر دست گل کرد.
هر دوی درباره دا هر درباره و مجاره دا سروک هرما کردستانی برینها ده هفدیتنه که لگل تورا نوچان یا بی بی سی را راگهاند بو که او بی پرسا امریکا و ایران و ریفراندوم لسر کرکوک و نافچه دورین دین دیروری هرما کردستانی بکن. جالی خوا پارتیا پیاده و لگور داخوانین چند برپرسین و درباره سرخابونا باشور کردستان راگهاند بو که او مجار و که پروپاگاندا لدجی پارتیا پککی و پیاده بناف کربون. دهمان دمیدا علیکر گشتی کمکار عربی فاضل جواد گوتبو که داخوانین مسعود بارزانی درباره انجام دانا راپرسیدا گوتن میدیای نو دستور عراقی ری بدامزراندن دولت کردی ناده و تکس کرد که دستور عراقی ده تو ماده یک تنیه که بحثا جدا بونه بگه. كده في مجاري وهن مجار دنجي ما مفانداريا دكتور آزاد علي روشنبير و اكاديميسيان هروها سرنوسر غوفارا گفتگو کردی و عربی نهامه الاستودیو دکتر آزاد خیراتی باستودیو ارکید دست به کده خیردار به اسپاس دست به کده از بارم ایرو تشتکتا بلاف کربو گوتارک درباره وی کده يعني ناس كرنا كردان جالي عربان و چايا يعني برسامل الفيدريا حتى چا استه ناس كرنا عربان جو كردان هي یک راستی پروبلما مکردا و کیشه مکردا ملتین جیران ما باش ناس ناکن و کسی گخستنا هن راستی جی لسر کردا وشیرن او بسر کتنا جمیج و افلیکولینک بچوک بو جمیج من نویسان بو چاوا کسی عرب ایرو یه چالکوان یه رونا کبیر یه سیاست مدار کردان دناسینه او ناس کرنش کودتی تشتی شاش هيا دمجی عربی ده جبو ناس کرنا کردا او دیمن کرد وک ملت وک کس شاشه نزل لسريين عرب ده دوی گوتاری ده مدان ناس کرن چاوا ده 1000 سالی بوری ده 1000 سالی بوری ده کرد جهوی دیروکا دوریده و دیروکا عربی اسلامی ده چبو و چه رنگی جیدرین دیروکین عربی برنگکی خوش و گلکی باش سر کردا دنویساندن و چماش 5 سالی ورده اف رنگی خراب هات بلاف کرن وینا کرد هاتا خراکرن و وقت بیجن شوهاندن و رش کرن اف ناس كرن يعني بريات شتي كرن دباوريات دا اگر هم امرن لسر ام بيجن اجانس يعني تلفزيون يعني حتى بارتين سياسي جي بلي ام كارم بيجن يعني تيجهشتنا عربان قشتي ونيرينا ويا كولتوري الحميد ياردا الحمي ديمن سياسي والملتان و 5 سالی داویه درنگا هاتیا دامزراندن او نیرین چه بیا یک جد ريا مدیای را دسپیکر در رادیو بون امی بیجن رادیو صوت العرب القاهره مثلا بری 6 سالی دسپیکر رادیو روزنامه تلویزیون آلیه دی آلیه پرورده سیستما پرورده او هری مهمه و گرنگد آوا کرنا انسان دا و نیریناوی و هندسه مجیوی دیدانی بشتي ناشونالستي عرب وشوفيني عرب كدنا سرد صلاتي السوري وعراقي سيستما بروردي جهرتن جبر مدوي غوتاي دا غوت يصا حتى صلاه تشلو ششي 1900 تشلو ششي بونمون السوريا السر كردات تشتين قلكي باش ديروك دا دهاتن غوتن دهاتن نيساندن تبرتوكن دبستان هذا فا 5 صلاه حميتش جهرتن يعني حتى تبع سيدي ترجي كده بريا بينجي صلاجي يعني بيجي ناس كرنا وباش بو يعني لسر خاكيجي اگر بيجي تاني ميديا انتابو او بيجي ناس كرن دهات بيجي ترجمه كرن لسر عرض اشتاق صاحبو الدنيا كان جهه الدنيا قلكي هات يغهرتن يعني الدنيا ايرو نا صلاه 1905 ونا 1805 الجور ويدمي چه هبون پرتوک هبون مدرسه هبون اما بیجن ازهر قدری کردات گرتن پرتوکین دیروکین عربی گلکی باش سر کردانی ویساننا يعني ما الجورد نمونه ام كارن بحساب ابن فضل العمري بكت مفتي شامي بو بري حفصة صالي وفات بوا
باشترين زانياري ومعلومات لسر كردا كتاباوي دا يا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار مثلا أبن جيدري تيجهشتنا كلتورة عربية ليه كلتورة عربية سياسي مدياي وبروردا دبستانا وشالاكيين سياسيين حزبي أو جنوهفا تشيكرو دامزراند يعني أموال هجر دمك درج ده هجر أموال لسر ميديا عربي السيري أم هجر ونسر لسر رجعنا خويا فرمي بي يان قطار خوا وقطار خويا أدلوجي جرد بنيرنا تدا حتى باندورا ويكي حتى شخاصي لسر أم بيجن شو عندنا دا خوازن كردا هبو او باندور بري جهبو نهاجي هي وهنجي وبيبي وجبر فيك يجي وك بانجشكي بو وك وخوندنكي وجبو هر رونا كبيره كرد جبو هر نيفيسكاري كرد هر چالكواني انه روج بروج ام وي ديماني راست ي كردان وك ملت وك بروجا سياسي ام ويدي ماني جيران خويا عرب رجي هم هاي تركجي لبري ام ايرو مثلا زماني عربي ومثلا قريدانا ما دندري سوري وعراقي دم ملتي عربيه ام دفيت تف بهفر اري كاربن راستيا كرد راستيا كيشيا كرد وكوربونا كرد ديروكا دفريدا وشالاكيوا كرد وك حكام بون وك دولت بون وك هر تشتي ما هبو دوا پنجی سال تالیه ده هر تش دست مچوم کاری بین پشتی سایکس بیکو و او زانیاری گوما بگهاندنا کسین عرب گو ام تشتت بون ام شریک بون ام هبون او نگهان ایرو دوید دیسه وی راستی ام بیجن بروانید برجواندی سیاسی کرده بیکرن هینا کردیا کلتوری یا دیروکی به خویا کرنو برس کرن دكتور آزاد يعني اگر امور لسر ميجويا كرد وعربا ام بيجي هف بشي كي ميجوي دناف برا دمك درج دهيا يعني حتى تشاستي هف بشي لسر عردتي ام اگر ام بيجن شروع فكرن يان تيجي باجيكرن تشتك وصاهيا تشتك وصاهيا ودوابي الصالي بوري دا وك جروبك مثلا ام دواري ديالوج عربي كردي دا اخفين وغيري ماجي هنا بصداب هزاره عرب المدنيرن وكبرا مدنيرن خوي حق ودنفيسن جو ميديا يدج بينن اللي تيرين ناكي يعني فارو جادا مروف رحمتي قاسم له تيني بيرا خو في مناسبه دغو دجمنك جو كردا قالك وهزار دوست هندكا جبر فيك جديم تفكر بكن او زمينا جو تيدا دوستاني وهفكاري وهفبشيا كردي عربي تشيد بي اموي زمينه قش بكنوا فربك يعني دكتور اگر مجم پیمانگاه یان زانستن خواندنه یا عربانش بو کردان تشتك وصاهيا شويه نهار تشتي ام نوت تيدكهن بري امكانها كردان ابو قال لك عرب غازن دات كنت بيجينا تشتي ونزان الراستيا ودوزا وام نزانن هيا قال لك جها وقت بيجي قهدان دبيب مثلا كردي اللي ام بشتي ميديا كردي شيبون بشتي سه تلفزيوني كردي شيبون بالصدام على البرشيبون دفي ام سيرفي بنجهي دوستانيه تشيكن وراستيه وعدالته روايه الدوزا وكيشا كردي بدنا خويا كر دكتور آزاد يعني تجي قلت اف اگرم بجن اف گرینگی اف دایم به مجوع کردی کیمه درباره وی کده پیمانگه زانستوان درباره وی کده نه اف ودگره لچه اف بشگوه کنوا درباره وی کده بشگوه کرن دو مسئله هنه یک جی هاتون داکرن اف جهانا سیاسیه ایرو الرجلاتا ناوینده بشتی سایکس بیکو سیستمین زانستي وسيستمين دولتي ودصلات وكلتور حميجي روجافا داني فرنسا وبريطانيا وفيتالي امريكا داني او حمين نقاري كاربون جوجوه بدنا كردا بري خدان مسألين دي كيشا فلسطيني هبو شالاكيني دي هبو هات روجافي بشتي جنگا خليج وبشتي دفرا كردي الفرزقار بو نوتو يكي ونوتو دويدا نوكا برانيا چالکوان و رونقبیل عرب بکشا کردی احسان بلی گلکی طنگ بود تیکلی دی طاری فلسطینیا دبون هن هزی سیاسی بون بس اف سیستما هاتی دامزراندن اوی ندشت کرد بین ناس کرن و هروها مدیا نفی رنگی فرح بو
ایرو نوچه زوتین بلاف کرن درفت بهتره ام او تشتال مچوی ام وی روپری بقوله بینن یعنی روشنبیرین کرد و چوا بالا روشنبیر عرب بکشینه دوی درباره دجتا بحثی کرد لسر دوزا عربی ام بیجن اگر شراکه که دنا برواده هبه و چوا بالا بکشینه درباره دوزا کردی دا باوريا من ام قال لك بحاجتي الدبلوماسيين يعني قال لك خورتي مدن فيس ندلي خو هينك دكن بخورتي دفاع حقيقه كرد كن راس لي ام بحاجتي دبلوماسيين وام بحاجتي نيفيساندني زانستينا ام خلكي قايلكن اقناعكن ام بري خو بدنا جيراني خو ام نبيجن نمهم مجمره هركس ايرو جهان عربي ده وجهاني برنكي قشتيج مره گرینگە گو عدالتا کێشامە بزان بێ تایبەتی ئەمبەر و قوناغک نوچن ریفراندۆمە سەرخەبوونا کوردستانی درۆژەوێ دەیە دوێ ژێرە خەبات پێکردن زەمینە بێ دروستکردن ڕێل پێشاوی بە بێ گاوەک پێش ئالیە ڕەوشنبیر و مدیا کاری کرد دوی بکرد. یعنی انجام میور لسربیه کیجی دکتر آزاد انجام نسکرنا کردان جاری عرم و چو باندورا وی لسر هنگا بجن واقع سیاسی کردی هبه. انجام هر وهاوی هبی رأی گشتی عربی بری 3 سالی نوک نهاونی رنوی الکشیا کرد. مسئله سیاسی تو نکاری همه سیاسی بکی دوستی خواه. يعني این ایرو دوسته کشا کرد بون و دوزا کردینه بلکی بری 20 ساله ندوست بون يعني بالعكس يعني اميرو بينن بشك مظن روناك بير ونيسكاري عربي شيعة مخابن ايريشي كردات كن ايريشي كردايتيت كن ايريشي دوزا كردي برانج قشتيت كن دوي مرو صبري بكشيني هناك دي بينا دوست طرفي دي بينا دوست ام باوريان بحاجتنا ام دجمنا كاين بكن وك برنسيب بله دكتور ت سرنويسري ام بيجي جوفارك كردي وعربي جي تسربشتياوي جي دغه يعني نارينا وان نارينا اگر ام بيجن چاپمنيا عربي درباره سرخبونا كردستان چه دبيجن باشا بيجن تيجشتنا واجب في مساله راتشيا السركاري مروف ميني بله نها بشك مظن بيريا لنا تيريناكي ام كارم بيجن مدمك اجدما قافا نقاش كسر كيشا كرد سوريا تقول هم كرد وك مهفان مهاجرين سيستما بروردا رجيمي تقول كرد سري صديد دون جواكا سوري وسينور درباس كرنا هاتنا بشتي بصدي لي كولينا هاتن بلاف كرن بصدي جواتا تشيبون برانيا روشن بيرو زاناين عربي سوري تقولنا كرد راستيك ديرو كينا الفيولاتي خوي جهن 20 ساله ده هنا كاربو تاثيراوي باندوراوي هبو ایرو دوی افکار بردوام ببی برفره برفانیا هلوستا کردی بکرن برفانیا حق کرد سرخبونی ده اف مثلا باوریا ما ایرو و چند هیو صالبین مثلا جوهری هر کردکی باوری بکشا کرد هیا باوری بحق کرد هیا برفانیت که دبر مافی سرخبونا کردستانی ده يعني امر هر لسربيه كي چاپمنيا اگر ام بيجن جهانيان چاپمنيا ولاتن غرب دربار و كده خوندنا واجره چ بو اول سربيه كي چ دكتور وك دنگودانك باش هيا بري 20 ساله نفي رنگي بو نها رنگك رنگي قبول كرني ام كان بيجن ميديا امريكي نيفك جي دبيجي ما في كرداي سرخبوني ام قهرتنك مظنه مثلا مرول بي بي سي نيري وك دزگهك ندوستي كيشا كرد بزانه بون دجمنتيه ناكي ايرو گوتن كارتين ميديا ده هنج گوتنا سرخبونا كردستاني بكارتي هناك جدابون افاها الجور هلوستاواد ميني باوريا بلكي نلجور دليما بي بلكي نلجور كيشا ما حق بي حقي ما بي هركز بيجي بلا سرخبونا خبن اللي قافك لبيش هي ومروف كاري هنا كي جشبين بنيري يعني السربيه كي جراوستان دكتور تيجاشتنا باش وجي مشترفه بكر جي شابمانيا عربي جي كردان راهيا وهيدي بيش كيفن كو ام بيجن هاف بشيكي دنابرا كردو عرام ذهبه دربار سرخبونا كردان علي ديني كردي في كي
اگرم بیشن رد دکه یعنی او هلوست و اگرم بیشن نزله درباره و کده چیه تچوا خوانده دکتر از من هنا کی شوپان دی هگر هیزن کردی هبن بیشن ام نسر خبونی اف پروبلما وایا او هلوست و هوال دوستی وایا او ناف خدا چاره سرکن ایرو هریما کردستانی برنگه کی گشتی باوریا ای سرخبونی ها و گاون زانستی برو سرخبونی تاویجی ملت باشوری کردستانی پرانیا خو هەگنە سەری سەدەی سەد بێژی سەری سەدەی پرترژ نۆتی بسەرخەبوونی ڕێ هێزین کوردستانی ڕووناکبیرێن کورد ئێ باوەیا بڕاستی بکوردایەتێتی و یەژ مەژیە حزبی وش سیستەما تەنگ خوا خلاصکردنە هەمێ بسەرخەبوونا کوردستانی ڕێنە ئەنی هەر دەبارە vêkê de ez ê pirsek biçekî cudayî ji vêyekê hinek aliyên Kurdî her derbarê vêkê de dibêje civînekî ku li Eyranê hatiye kirin aliyên Kurdistanî tê de bejdar bûn di amajeyekî de bo nûnerên Herêma Kurdistanê dibêje ewa diriya Hesên Çelebî rojnamevan Hesên Çelebî ji wa xwastiye ku êdî nema alîkariya Daişê bikin ev vêkê heta çi astê likin rewşenbîran likin we tê bawerkirin ku tiştek wasa heye kî alî Daişê bike min pirsiyar fî min nekir xweşik dibêje Eyranê ji Herêma Kurdistanê xwastiye ku êdî nema pêşgiriya Daişê bike yanî hevkariyek dibêje hevkariya dinabereva Daişê de heye باوریا من اف نای يعني نای عالی منطق قبول کرینی يعني هر کس کارش خوره چی روکی بیجی اف بیجی پروبلمی چه دزگه بی چه حزبی هر کس کی تشکیش خوره بیجی تو برجواندی هریما کردستانی نونا آری کار بی داعش را داعش نابی ملکش کثیره لی بلی راستیه که دوی ام کردش خوره وی درفتی بکار بینن گو هگر جنگک جهانیه سی چی بوبا ادي شاشي حزيرانا بوريدا ادي شاش ساعات هذا موصل نتكت موصل ايروش درفي السيستما عراقي دركتيا اف جهرتنا جو بوليتيكي واسايشي وجواكي ادي عراقي دا شيبو جو جنگك جهاني سي شيبو با في رنگي چيند بو ام كردوي قلكي نزان بن وما قال لك يدي الكاتشك بين قاضى ام فيدر فتش قرب كارناين بينن واز باوريام هي حكمتها قياده كردي الهريمه كردستاني وبزانبون فيدر فتي بكاربيني وقال لك ظلم المبوى وكرد بخوا مصادفه تاريخيين وشانسي الرش اماني نفيواري فبلكي جارك شانسي كرداجي بي وف جيروكي دي اف جيروكي نظريه مؤامره وجفاتا بحميجي جيروك ناكفن سري كسيده داعش ندوستي كسيه نملكي كسيه اللي قال لك هيز ورجيم وقوين سياسي هيزن سياسي شخرك فايده اش داعش وغير داعش ديتنا بله گلک سپاس بو دکتر آزاد علی روشنبیر و اکادمیسیان هروها سروک گوورا دانستاندنا کردی و عربی گلک سپاس بو بجدربونا سپاس کارجهات سپاس زاگروز را و هر سرکفتی بنو هیویا معایا سرخبون نيزيكا كيم زيادة نيزيكا إن شاء الله سپاس روجاوای کردستان و بهاتنا ماه رمضان پیروز و گرما هاوینه خلک روجاوای کردستان زور و زحمتی جیان خوا در باز دکن به تایبت د بردامبونا نبونا آب و الکتریک و کمبونا پیدوین جیانه و بهابونا نرخوان و باجار دیری که جی وکه همو باجار روجاوای کردستان وان زحمتیان در باز دبن کام به هفرا بزانن که چاوا خلک باجار دیری که روژین خوا دوی مهیدا در باز دکن هيفا رمضان بيروز هيفكي پرستا دگل نتوين مسلمان وقالي كرد وكو قالكي بهتري وي مسلمانة ايصال هيفا رمضان دنابرا تموزو تباغي دبو ميوان كو اف دم دناف كردادا تيغوتن نابرا تموزو تباغي آگر گرتاخي سربرينا الاتريكي ونبونا آوي كو يك جوا بيتفيا ويك جي آليكار بو روجيه وجياني قالو خراغرتن بچرنگيه بسم الله الرحمن الرحيم قد تعالى أمر نحيي بي حكمة جي خدمته إنسانة ومنفعته دنيا ودينه
حتى تبقى جهنمين راحتها لوقتها تبقى جنتي هناك مكاره هناك زحمتي هناك صبر جيرد بي بيت داود النجيخو هلدي مكرماجيد بيجن ودبي تشمر عن ساعد الجد حتى تبقى جنتي أوجي نابوي شهر الصبرة قالوا باندورا قرمي برينا الكتريكي چه باندور لفيانا مروفي هيا همبر في صبرة مظن في طاقة مظناكو بذل دكي مقابلي بي خدي تعالى ثوابي بي أجراوي جنة دايدة وقتا إنسان عزيمته خو قرتكر يشعر بيجي على قدر أهل العزم تأتي العزائم روجي قالك بي تيفي جيرا دبن وقور دكاندار دبيجن إيصال هنكي سوق آليكارة فترة تقريبا هيفكية استقرار الأسعار هذا بشكل عام يعني ودروجية بالذات اشتك زيادة بها نبية بس دماغها مع برا ربيعة هاتي قرتين وردة بشتكي فرق خرماء تشتي جول بدهات بشتكي أو تغييرك بسيط كده أما بشكل عام استقرارها ولاتي بين فره دكشينن لي زحمتين وانجي هنا والله قالك زحمتها كنت اكيد رباز لانه كهربتنا يا عافتنا يا وقت كهربنا بعاف جيتنا يعني قالك زحمتي هنا ويما مجبورين بروجي خو بقرينا مسلمان مها رمضان بيروز دمهكي زحمت دهات لروشا ملت سوري قالكي زحمت ترى پشتیکات درێژ ڕۆژیە و بربەندکردن ji xwarin û vexwarinê lê dawî banga azadiyê tê ragihandin. Lê her guh dimîne pêl ser banga azadiyê ji vê rewşa nexweş re. û çav bendewara xeleka dawî ye ta dil û laş birînê va çend sala derman bike. Lê taneha banga azadiyê tê lalkirin. Diyariyê vê manga pîroz birmîlê teqîner û kuştin û talan û penaberî كوني خوار دقرا جديركي أحمد صوفي آرك تيفي پشتی درباسبونا 100 سالان لسر پیمانا سایکس بیکو و 3 سالان لسر شورش سوریه را روداوین داویه لردورین جدا وکا کنترول کرنا چکدارین داعشه لسر گلک دورین عراق و سوریه اف مجار بون مجارین هری گرنگ دستمینارین پارتین سیاسیان رجاوه کردستان دا کو پشتی دروژان و اوفیسا قامشتو یا تفگر چاکسازی لسوریه و استمیناره که لسر وان مجاران لدار بخه و دستمیناره دا و گلک سیاست مدار روشنبیرین روجاوای کردستان آماده بن ولی تماشاوان هجا دا کو ام باشتر بزانه گرنگی واس سمینار وان گفتگویا ناز بکن نها فیصل یوسف سروک دسته جیبجی کار یا تفگر چاکسازی بمریال سر هلا تلفونه کاک فیصل دمات باش ام کارن بزانه و جوینا و لسر چه به یعنی و چه نقاش تدا بکرن یعنی اگرم به سمینار بناو بکن تلفون ما به کاک فیصل را هاتیه برین باشه امی حال بدن جاره کدین اگر دم ما کاک فیصل یوسف وگرن هیزن ارتشا سوریه دورا پیشازازی لباکور روجهالات باجار حلبه دبن دست کنترول هیزن اپوزیسیون سوری درخستن و دور به تواهی کنترول کرن اجانس سانا یا فرمی حکومت سوریه راگهاند کو یکینین ارتش و هیزن چکدار باجار پیشازازی حلبه به تواهی کنترول کرنه و آسایش و آرامی بگوتن اجانس لدور وگراندنه جالی خواه روانگاه مافه مروان لسوریه پیشکتنا هیزن حکومت سوریه و هوالبندنوی لباکور روجالات حلب تکس کر و راگهاند کووان هیزان گند الناصری لدور کنترول کرنه هر لگو روانگاه شر و پفچون دنابر هیزن آنی النصره و کتیبین اسلامی جالیه کیوا و چکدارن داعش جالیه کی دنوا لدردورا باجروک اخترین لباکور حلب درکتن روانگاه دازانی که ده انجام وان شر و پفچونان دا چکدارن داعش پیش کتن لدوره به دست خستنه. هر لالیه میدانی لسوریه شر و پفچون لدورن جدا دنافبرا هیزن رژیم اسد به پیشگیریا ملیشیات حزب الله لبنانی و شروان شورش سوریه بردوامن
کو دکمینێکی دا li devera Cirod Esal Elwerid li Qelemun ya dikeve li gundewarên Şamê ku jalî ketîbên şoreşvanan hatibû vedan 4 endamên Hizbullah Libnanî hatin kuştin. Ji bilî ku gelek kesên din jî birîndar ketin. Her wiha beramber vêyekê firokên rejîmê yên şer nêzîkî 12 hêrîşên esmanî li ser Cirod li Qelemunê pêk anîn ku di encam da hejmarek ji şervanên opozisyonê têde hatibûn kuştin. Li devera Gota Rojhilat rejîma Esed berdewam e di hewldanên xwe de ji bo ketina bajarokê Milêha bi taybet piştî destdanîna wan li ser rêya Zebdîn û Cisrîn li wê deverê ji bilî ku tobarankirin li ser wê deverê berdewam e. Rêxistina UNICEF ya zarokan ya bi ser netewên yekgirtî ve ragihand ku bihtir ji 6 milyon zarokên Sûrî ji qurbaniyên krîza Sûriya niha pêwîstiya wan bi alîkariyan heye. Wê rêxistinê agahî da ku bi sedema ew pêşgiriya kêm ji rêxistinê re wê neçar dike ku pêşgiriya wê ji zarokan re kêm be. Di vê derbarê de berdevkê wê rêxistinê di kongerekî rojnamevanî de li Cinêfê hişyarî da ku ew hejmara hatî ragihandin roj bi roj bilindtir dibe. û da bo xuyakirin beramber wêyekê jî rêxistina UNICEF tenê 37 ji salê ji koma 707 milyon dolar ku daxwaz kiribû di vê salê de wergirtiye. Li gor UNICEF ku nîzîkî 5 milyon ji wan zarokan niha li Sûriyê dijîn û milyonek û nîvê din bûne penaber li welatên derdora Sûriyê. Piştî bihtir cimehekê li ser dan û standina li gel her 5 endamên berdewam di Encûmena Ewlehiya Navdewletî dikarin mafê vîto bikarbînin derbarê şandina alîkariyan bo Sûriye û mîkanîzma cêbecêkirina wê li ser xakê li Sûriyê wê Encûmena Ewlehiyê Navdewletî danûstandinan bi wê projeya hatî bilavkirin ji aliyê Avustralya Luxembourg Ordun derbarê Sûrî de gengeşa bike. استرالیا و لوکسمبورگ و اردنê roja pênşemê prosebiryarekê pêşkêşî Encûmena Ewlehî Navdewletî kir. Ya goş 15 endaman pêk tê. Armanca vê prosebiryarê gihandina alîkariyan dirêya sînoran de bo Sûriyê. Lê nehatiya xuyakirin ne eger Rûsya û Sîn wê piştgêriya wê bikin yan na. Hin diplomasî gotin got piştî zêdetirî ji heyvekê ji guftûgowan bi her 5 endamên berdewam di Encûmena Ewlehî de xwediyê mafê vîto niha wê guftûgo li ser vê prosebiryarê bêkirin bi endamên din heftiya bê. Endamên Rojavayî di Encûmena Ewlehî de hewl didin got bigihin prosebiryarek tewafuqî bi Rûsya û Sîn re bi bikaranîna zaraweyên wek ku ewên hatîn di biryara çekên kîmawî de û erênîk tevahî bir. Hêjayê em li bîr bînin got Rûsya piştgêriya Sînê mafê vîto bikar anîn ji bo têkbirina 4 prosebiryaran li dijî hikûmeta Sûrî. Di nav vî şerê got ev zêdetirî 3 sala berdewam e û zêdetirî 150,000 kes bûn qurbanî. Prosebiryar gefê dide bi sazkirina çi aliyê Sûriyê astengiyan deynê beramber gihandina alîkariyên mirovî. û ev tê wê watê got vê Encûmena Ewlehî biryareke din derxê berî cêbecêkirina tukarî. Her wiha ev prosebiryar tu daxuyaniyê tê de nîne bi bikaranîna benda hefta di mîsaqa wilayetên Yekbûyî de. Rûsya dibêje got ew ê li dijî çi biryarekê rawestê got bin benda hefta de bê. Bi gihandina alîkariyan dirêya sînoran re bê erêkirina hikûmeta Sûrî. Di meha borî de Sûriya agahî dabû gotibû gihandina van alîkariyan wekû pêkanîna êrîşan e. Wê demê wê ji Sûriya re mafê bersivê hebe. Lê hikûmeta Rûsî got heyva borî got Sûriya erê kir bi vekirina her 4 dergehên sînorî yên di nav prosebiryarê de. Lê balyûzê Avustraliyê li wilayetên Yekbûyî garê Queensland got plan ne bi temamî durust e. Ji ber got hikûmeta Sûrî dixwaze mercna teng deynê li ser operasyonên mirovî yên wilayetên Yekbûyî. Her wiha di prosebiryarê de divê aliyetek çavdêrî hebe ji bo çavdêrkirina guhestina barên alîkariyên derbasî Sûriyê bibin. Bo programa ARK Bahar Derwîş. Belê temaşevan jan nûçî me bi dawî hatin em ê careke dî ser nûça bi bîra bînin. Piştî kontrolkirina Daeş çend gundên Kurdan li Rojavayê bajarê Kobanê dest bi kuştin û edamkirina Kurdan li wan gundan kiriye. Desteya giştî ya hevpeymana niştîmanî siba di civa û her du desteyên serokatî û siyasî û bên hilbijartin.
ریخستنا بانگا جنیفه و لگل برپرسین یا پگیل رجاوی کردستان بجوه و مجارا لشکرکرنا زاروکان دناورزین یا پگی دا گنگشه بکن. پشتی دانینا نقشه دولت خواه داعش پاسپورت تایبت بخلافت خواه چید که. رژیم اسد دورا پیش سازی لحلب به تواهی دخجر کنترول خواده. بالکاری هفکاری من تیمارکن و چه اجوار هاتن پیشکش کرن هر شابه.